Terus dia remah karena kaki setia cong. Ya mengko angan rosak pak. Ma bini reng tanda ke bini. Dah iya. Ya wis cong mun karep kaki deh iya. Pesan misan bapak Rogi. Pas kone kapilen cekang pilo mari. Makar alin cak bilo mari pak. Ma kita terbicit bacit romarin koni mayu. Dah iya. Ma ba kan rekol tokol ada ibireng bini dah iya. Cakar ora kere esentem ria dah iya. Koni marin mayu. Papa butuh. Aba iya cong. Cek kaki laki. Dan reng lamban luah. Reng laki reng mas pak lekor karat. Makanya rasa setia cong. Mumbi bapan wakun penemu. Komekil kena. Iya, are lep celep daya ya doni runya mana di bini lon kelon. Iya. Amanya mande remah. Sering kau ngiding kabar donin tak kerake encan. Tak lagi ada remesal, cok doni siling nekering aru. Bicara kau karo kabar ya. Jam siapa jadi ya? Orang banyak yang akan dena. Abo mun kok bapan saya tuturan kangkor ya. Doni rete kenden so sebinin jan. Kuna raga boy kepan jan itu kule. Iya. Nah, kabar jadi burungnya lebur, dia semua catak kerake. Iku lah pas tahu ya. Malam pertama jan. Dibinin teh beri. Ndak iya. Tak tahu ngucap sih kan masih tahu. Jadi yang mending kok lagi angun tungseng. Jadi kanden bapan jadi mat kora ro kangkor saya kan sudah iya. Kita tahu mun pada kante kebulu tak kelaki. Tak tahu ki ya. Udah iya. Ada ya pro sekaruan jan. Jan man kora sete. Tiki benih yang tak kerake. Penikin tak kelaki ro. Yang bini nabi. Iya, binin tanda. Mun saben ucar pacaran songko binin ro. Ngajak buru, reng landi laki. Kola anu ruwa lain judon. Iya. Jarang ngarua mapolong ada yang matu anak foto. Tidak remah jarang lah maling. Ipapolong lagi kanan maling. Dia tak gerak kanan mak kaya dah itu. Anglo tak langlang mun lain judonnya. Jarang kau pai sing ngiding jere jep tak pati parta jiru. Turan ajilingan doni ruwa ajiling donin boy. Masa nggak doni tak kerake dan kau pikir Ini pun tak kelake menarua dah ya. Apa pas ngereng gini dah ya ruah. Keng tak kenden dia reng gini narua. Tak lon kelon hari make lep celep. Mulai ke roman ki laku ki beteng jan. Parekan tahu itu. Iya. Tidak mulai. Mulai ku laku. Bapan sakan tuh dia. Orang ribu ini saya kabi. Akan mangkan jarang malam pertama lah. Epak tempak donin jan. Bagi bolong tedu. Iya mah kabi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ayo. Beda apa? Hari yang itu sudah kacong deh yang kok dena. Oh iya. Beri anan kaki mak mulai kilaku beda apa? Mak biga kita telepon. Jangan kau tak nelpon sih mat. Justru tangan anak si mulai ya. Raga-raga itu dum bianan kakek. Iton dah remera. Ya tondung mat. Tanda ke bolong tedung. Cek seding ria kuah. Mau tahu macannya kerero kuah. Ya muntang anak sih atau teranda anan kaki jadi ya tak kelake deh ya. Tak kelakek dek remah mat. Tak kelake anan kaki ora. Makai ke angka akhir pagun mate. Pas dek reman anan kaki jadi ya. Apa begena? Munana orang belum tak kelakek kakek. Jadan badan muna berta mat. Ya mungkin nyata ada ya. Dan mak boleh dan anan kaki cinta kelake ongku. Njal oleh nanan kakek mat. Di mana kaki setia? Mar bolong. Pas tanya aki di nak mayu. Arwah boleh kamar. Kalau pas entre, pas lo dena, pas tanya aki maren. Bos. Bos. Aku. Ibu dia. Ibu dia.
Der, tuh bapak. Pak, sengkok seporana. Sengkok salah. Sengkok tak jujur. Sengkok meniking tak niser keban pak. Tapi pengerti aki datang kebedaan. Senyata na meniking tang laki setak kelake pak. Tapi sengkok setanda. Seporana. Sengkok nyingke tak pamitan. Sengkok nyingke beniking tak niser keban pak. Sengkok yang terpaksa. Sengkok terpaksa nyingke ketimbang tedung polong ditang lagi. Sengkok aman mati pak. Sengkok tak akhirnya mulai bila hubungan ria kipakun. Sengkok aman rosak ke maki sibuk kali pak. Gemma mat, anan. Seporan dah. Tangannya ada. Ada remah mat. Ika dah. Ari ya, keruatin aki sorat dah. Engkau seporan dah, secak ngucin anan kaki tak kelaki. Aslin tangan anak tak belas ongko angko. Gen mangkan kau denak remat. Ngetus negeri yang kau begula mat. Ya terus reda remar. Saungkuna engkau denak remat niat bagus. Matua anak foto. Tapi anak kakek letak belas ke tangan anak. Ya wis. Yuis de remar. Ida iya mat. Pentang tangan anak re angwa rasa ketimbang beli dana iku. Ya seporan bae mat. Makin di lemari bicak lecak ro eki babingko. Dan kalau dia lagi berani. Jadi yang kau seporan ulang tangan tak belas ongko. Iya mat, janji tretan bae. Iya lah, pada cencitretan. Tinang kok mulai mat. Iya lah. Seporannya. Iya.